Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Ibasuza ni Fabrice Mpuranayo. Amakuru yacu n'imyemerere tuyere kuri inkuru ivuga yuko Minisitiri Nduhungire yagaragaje ko gushinja u Rwanda gukorera jenoside muri Kongo ari ubucucu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungire yagaragaje ko icyifuzo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cy'uko umuryango mpuzamahanga wakwemeza ko u Rwanda n'umutwe witwaje intwaro wa M23 byakoze jenoside ari ubucucu. Tariki ya 9 Nzeri 2025 Minisitiri ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Kongo Samuel Bemba yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ko abasirikare b'u Rwanda n'abarwanyi ba M23 bishe abasivile, bityo ko ubwo bwicanyi bukwiye kwitwa jenoside. Ibyo Minisitiri Bemba yabishingiyeho atanga icyifuzo ko hari raporo ya komisiyo ya ONU ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu yashinze M23 nabo bikekwa ko ari abasirikare ba RDF cyangwa se abasirikare b'u Rwanda n'abasivile bari kumwe gutera amasambu yo muri sheferi ya Bwishi muri teritwari ya Rucuru bakica abasivile amagana biganjemo abo mu bwoko bw'abahutu. Ambasaderi w'u Rwanda mu ishami rya ONU by'umwihariko n'indi miryango mpuzamahanga iri Geneve mu Suisse Urujeni Manzi yamaganye iki kirego, amenyesha akanama ko gushinja iki gihugu jenoside ari ukurenga ku murongo utukura. Yibutsa ko nta rwego mpuzamahanga rwigize rwemeza ko iyi ngiyi ari jenoside cyangwa se ari u Rwanda rwakoze jenoside. Yagize ati ni umurongo utukura ku gihugu cyacu Bwana Perezida gushinjwa jenoside mu gihe tuzi ibyo uko byemezwa hashingiwe ku itegeko mpuzamahanga, nta rwego na rumwe rwigize ruryemeza. Bityo rero sinemera ko ibino bivugirwa hano by'umwihariko mu magambo ari byo twakemezwa ko habaye jenoside. Bwana Perezida, si ikirego turi bwemere, niko yagerageje kuba yatangaza mu kiganiro n'ibiro ntaramakuru AFP by'Abafaransa. Minisitiri Nduhungire yagaragaje ko icyifuzo cya Minisitiri Bemba kirimo ubucucu kuko by'umwihariko umunyekongo atagaragaje abagambiriwe muri iyo jenoside. Yasabye ko umuryango mpuzamahanga wakemeza. Yagize ati jenoside kuri bande? Ubwoko butari abatutsi se bose se ni bande turi kugerageza gutsemba uko nguko? Urumva uburyo icyo cyifuzo ari ubucucu. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi na FDLR n'imitwe y'abazarendo bikomeje kugaba ibitero ku basivile bo mu bwoko bw'abatutsi, cyane cyane ku banyamurenge batuye mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Hatanzwe n'impuruza ziherekejwe n'ibimenyetso ariko ntacyo umuryango mpuzamahanga wabikozeho. Mu rwego rwo gupfukirana ibi byaha, Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye ubukangurambaga bushinja u Rwanda na M23 gukora jenoside ndetse irahirira kubishyiramo imbaraga kugeza ubwo umuryango mpuzamahanga uzemeza yuko koko ari jenoside yakorewe abahutu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ikozwe n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umutwe wa 23 nk'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ibishimangira aho igiye hose, aho kugira ngo yemere ko ikibazo kiri muri Kongo gikemuka, ahubwo iri gushyiramo imbaraga mu kugenda ivuga yuko u Rwanda rufite uruhare by'umwihariko ruri gukora jenoside yakorewe abahutu hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa u Rwanda rwamaganye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinje ingabo zarwo gukorera jenoside ubwoko bw'abahutu muri teritwari ya Rushuru no mu ntara Kivu y'Amajyaruguru rufatanyije n'umutwe witwaje intwaro wa M23 n'abasivile. Inyito jenoside yakorewe abahutu muri Rucuru ubundi yazamuwe na Minisitiri ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu nguyu Samuel Bemba Kabuyu. Yabizamuye kuwa 9 Nzeri 2025 mu ishami ry'umuryango w'abibumbye i Geneve mu Suisse. Komiseri wa ONU ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu Volker Turk icyo gihe yagaragaje ko kuva tariki ya 8 kugeza ku ya 29 Nyakanga abarwanyi ba M23 baherekejwe n'abasivile bafite imihoro n'abasirikare bikekwa yuko ari aba RDF bateye amasambo menshi muri sheferi ya Bwishi bica abasivile amagana biganjemo abahutu. Iyo raporo Minisitiri Bemba niyo yashingiyeho amenyesha abagize akanama ka ONU gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu harimo na Turk ko bagombaga kuvuga ibirenze ibyo ngibyo, bakemeza yuko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo u Rwanda n'abarwanyi ba M23 bakoze jenoside y'abahutu. Ambasaderi w'u Rwanda mu ishami rya ONU Urujeni yabihakanye yivuye inyuma, avuga yuko kujya gushinja u Rwanda ibyaha nk'ibi ngibi by'umwihariko icyaha cya jenoside ari ukurenga umurongo utukura. Ati ni ukuronga umurongo utukura. Igihugu cyacu Bwana Perezida ushinjwa jenoside mu gihe tuzi ko byemezwa hashingiwe ku itegeko mpuzamahanga, nta rwego na rumwe rwigize rubyemeza. Bityo rero sinemera ko ibi bivugirwa hano by'umwihariko binyuze ku matelefone ariho byaganiriwe nta n'ubugenzuzi bwakozwe
byakozwe, ibi bintu ntabwo twabyemera, ni ugushaka guharabika igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda bagiye barurega ibirego byinshi bitafite ishingiro. Ambasaderi Urujeni icyo gihe yagaragaje ko raporo y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ziba zikeneye ibimenyetso byuzuye kandi bikabanza gusuzumwa. Yibutsa ko iyo yakorewe irucuro yashingiwe ku biganiro bya telefone n'amashusho y'ibyogajuru bitabashije gutahura ubwoko bw'abantu. Umuntu akibaza niba koko ibyo byogajuru niba koko byarafotoye byagiye bigatahura ubwoko bw'abantu, bikamenya niba abangaba ari abahutu cyangwa se aba ari abatutsi, niba atari propaganda ya politike barimo baritwaza. Ati raporo ubwayo ivuga ku mbogamizi zo kuhagera, raporo ubwayo ifite imbogamizi zo kuhagera, by'umwihariko ikagenda igafata ibintu bidafite ishingiro ikaza ikabituraho ngaho. Yavuze yuko iyi raporo igaragaza kubogama gukomeye kuko yagarutse kuri M23 inshuro igera ku 110, inshuro 35 ku Rwanda cyangwa se RDF, inshuro 42 kuri FRDC, inshuro 42 kuri Wazalendo, inshuro 15 ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR n'indi mitwe ivugwaho. By'umwihariko yagiye ikora ibikorwa by'ibyaha bigiye bitandukanye, harimo ni FDLR yakoze jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Gusa iyi FDLR ikaba iri mu mitwe ivuga gakeya kurusha uko bagenda bitse kuri M23 ndetse n'u Rwanda. Ambasaderi Urujeni yagaragaje ko raporo ya komisiyo ya ONU ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu igaragaramo kwirengagiza nkana ko muri Kongo hakora imitwe irenga 200 irimo ifatanya na leta ya Kongo, by'umwihariko n'abacashuro n'ingabo z'u Burundi. Ariko aba bose nta muntu bavuga, bagerageza kwitsa ku Rwanda ndetse na M23. Yibukije yuko u Rwanda ari igihugu gitanga umusanzu ukomeye mu butumwa bwa ONU bwo kubungabunga amahoro mu mahanga, bityo ko rutazemera gukomeza gushinjwa ibirego nk'ibi ngibi bidafite ibimenyetso bigamije gutesha agaciro u Rwanda ndetse no kugenda baruharabika mu mahanga. Ati ntabwo tuzakomeza gushinjwa ibi birego by'umwihariko bidafitiwe ibimenyetso kandi bitanafatika, ntabwo bikwiye, ibi bintu ntabwo bikwiye ku miryango mpuzamahanga, ibi byose ni ibinyoma. Ambasaderi Urujeni yagaragaje yuko iyi raporo yirenganyiza imvugo zenyegeza urwango zikangurira abantu kwica abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi, cyane cyane mu misozi ya Minembwe ituwemo n'abanyamurenge yari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora binagaragara yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta n'ubushake ifite bwo gusenya FDLR. Tariki ya 27 Kamena u Rwanda na Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ngingo z'ingenzi harimo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyiriweho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FDLR ishyigikiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yayihaye ibikoresho, ihabwa n'ubushobozi, ihabwa umwanya wo kwinjiza abarwanyi no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyi nama yabereye i Geneve, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya by'umwihariko yashinje u Rwanda gufasha M23 kandi ko nibikomeza gutyo ikibazo cya FDLR cy'impunzi by'umwihariko n'imvugo ziba urwango ngo kitazarimbuka. Niko Muyaya yatangaje. Muyaya icyo gihe yagize ati ku kibazo cy'imvugo ziba urwango impunzi na FDLR ibibazo byose nibizakemuka mu gihe ingabo z'u Rwanda zikomeza gufasha abazishamikiyo mu guhungabanya igihugu cyacu mu gihe zinakomeje gukora ibyaha byagaragajwe na Minisitiri w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu hashingiwe ku masezerano ya Washington. Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yemeye gusenya FDLR mu gihe kitarenze iminsi 90. Gusa muri iyo nama y'urwego rw'umutekano ruhuriho yabereye muri Ethiopia mu ntangiriro za Kanama yanze gutangira kubishyira mu bikorwa nk'uko byari byemeranyijwe. Birumvikana yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaviyoye amasezerano.